Hona chung chi baki pathu kan sein tunya ki ki tiu chama sa ki hu ban chama sa chu consonant ka kha ga ga nga te khil tawen tunya he vowels to matra khil tiu hin lungsit ten lunglut ten na pang ki do tin ama sa penen a i te vowels panjeng ngoi tin asut to sim ko min ting a double a e e double e e u he che u double o ri al I ri e single hen e e ri o single again o au au ang and aha his aha hiti hin e u o ri ai o au an he thêm ta diu ka ta sadin चाहे ए सिंगल है डबल ला है डबल है कितने ए आई डबल ई यू डबल ओ आर आई री ई आई ओ ए यू ए एन ए aha इसी जो है vowels तो है मात्रा बोल पाई की रहते आ की मात्रा ई की मात्रा ओ की मात्रा किती हो गाबोर के होते आ की मात्रा आ ई की मात्रा ई की मात्रा ई बड़े ई की छोटी ई की मात्रा बड़े ई की मात्रा डबल ई उ की मात्रा यू उ की मात्रा
U की मात्रा, U की मात्रा, री की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, AU, AU yang kemantin AO yang kemantin au की मात्रा, ang की मात्रा, dot आ की मात्रा, हिचिन आ की मात्रा, ang की मात्रा, हिचोय मात्रा hin मात्रा तो vowels a i te to consonant ka kha ga kha ga te hichoi ya bon na het thim ting de chun hindi chu de de ya kisi the wa ikisim do the wa adi cha cha na chu aman dam chu thip do hi ama sa penin hichoi he ku hitin yo inawa na khom mang chu ki het do tai choi het thim ting le chun आ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, जे चौथी ई की अंकितिन चौथी ई की मात्रा है, जे ई की मात्रा है बर ई अंकितिन बर ई की मात्रा अंकितिन, जे उ की मात्रा चौथी उ की मात्रा अंकितिन, जे ओ की मात्रा, जे बर U की मात्रा yang kitiin, ri की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, आहा की मात्रा. चुकीले हिंदी हिंदी letters आहे अचुंग लंगा को इति तबंग na muji de je la chandra bindu hin I joy hi all ta khil de apan na us thu chang us ya thu chang atam jong ko jo pan na umji in chandra bindu jaw tai lo je ang ki matra se yong ha pan na tama tam chi en sang apo in alang pi a chu ga se hin ama sa pena hi a की मात्रा pan ho ichi ho jaw no hi ipp a jawa I apan na iphiam ti cho ama sa pena hung khil ten pilen a si a za as hi English alphabet na ki ji to di tele double a z as hiti in as chal higa kizi ki dile c h double a al chal kiti ki din chal c h double a chal ain la cha to ra se umle dan chu la chi ch a al char do hikiti ta chu abon da aman dan thakat ngen chang he sim dan man cha dan chu example ga pi in chu ga he ka uitin a kalum le chun a kalum na khun double a jaw te din hin la
chara se hitele si his al child ai lo le tamatar yo hi t a m double a t a r tamatar hi di la che a ka li da le t a m a t a r tamatar iti chu hin ha ga hello ga kho kha chu da se in bon cha tha khat ngen cha man da chu tun as hi today English ato ipawa to hindi akan sukop din kichi sana as today tuni ipawa tuni hin cha hi li fall ipawa li ani thum li hin tomato tomato khamen ipawa khamen sante ko hin me anye ju ma chane aki wa ju pias chi pa adha pa he jo he adha kiti adha ti jo half aki khati nahi pa ya akal ja pias jo he emoji te le pa adha pa he ti che he win lang adha la alo le adha na kiti ho ta banga kho letter jo si kho adha okay koi oi ka la kho tam jo khom cha hi a chu cha yang adha pa ja win adha pa ya akaja pias onion English onion ei pa wa che lo thul sante zung te kho hin abanin ka akara kal ahang pia hindi ho in hindi pa wa kal hit jing ti na kho hin ai la adi che chu hi le zan hi yesterday kho hi le bita huwa kal kitin tomorrow jing kho hi dile आने वाला कल किते कितने आई वांग आजू कॉमन आगा है जिंग दे आजू tomorrow किती जिंग या आजू kan su जिंग इन कल tomorrow ए पावा आजू जिंग अबान example kan पे किती है da aka wa da English as knife e bawa chamcha ke tin memal no ho ko he pun sachan no ho alin jam ho ko he knife chaku ti le chaku che he su ke dim chaku ko memal no ho neo chakat pa ko in chamcha da pa he le alin jam pa sagu ho sa na the pa ko in jahaz zaha akal za angda matra jahaz eje style nei ta kya mahi in lungdan lo de je jahaz angke matra hin ship e pawa kong ti dham kong len ti dham kong in nei ho abanin kapra clothes pon ti de ham von long ke mang thi hindi pa wen kapra he pon na yon ke mang thi von na yon ke mang thi mango hai the kan ka akal na kan ear e pa wa bil hin bilkul sal sa akal la sal yel e pa wa kum nam nim min ipi min le mi min le thil min hi le hat ha kal tha hat hen khut kya wat ipi na nak na akal ka nak nose na kui chawal rice anjang butter cloud maple kala black awam kagas kagas paper lekha pe wak na to ball here some guy bumpy
bong char khu bial kitin bong pi hi cow gai kiti raja king lempa gadha donkey sangan ikil na chan chun nga tawitin lunglut ta hin vi hole hin ngai hon iphat chon video kata senin ki matra ke mandan chu aban lang le matra atang ho i ki matra o ki matra ang ki matra kiti ho u ki matra kiti ho amo pan nào bi cha pan nào cha chum chi hin cha chu all time khil to pe diu hin lunglut ten na pang jeng hoi ten ken jang ka bol the sun le khet na suna khong pan jeng ting he in adin chapang hong khang liên họ từng ngã phát chôm đi hỏi ta vậy đó hỏi ta ngày vài lệ phát chôm pi đây tiêu cả tạ sân hen ipi lệ ichi channel là he tha anh hi subscribe like na bon này lo vài lệ cái channel này cái YouTube channel Jalen Media he subscribe like này bot pi lang adin share dong này ha bot pi lang công tàu thọ cái đấy in viewer họ có mà trên dòng phát chôm pi tê đi vào số bản căn lạ dính tình hiện ban lăng lệ sang ở hồi giờ là phát dòng kêu cái điều hiện tu ni vì cái video vì mà sang lăng na về lo họ cho na về kêu bên lăng mà sa cho consonant ka kha ga ngã tê anh cái kêu tàu cho thả về về cái đầu tiên chú hết thiểm tiếng là chun còn vowels về cái đầu tiên ban tiếng matra tia cho ban này chạy cao tổ điều hiện ipi lệ abana video kan xem mai cái bút tổ cái cả sevin na bon chào vin pathin nom pi jing ta no cái bậy